5 nerse orozodardın oğuzunu açıp koyup dedi. Ulamalar uşul jerde oğuzunu açıp koyup degeni taza oğuz açılıp kaldı debeyt, birok soğuğu jok bolot deydi. 5 nerse var, orozo kırmagan adamdın orozosunu soğuğun jokko çıkarat eкен. Algaysıl жалған, birincisi. Жалған айту орозода. Орозода адам жалған айтса болды, орозосунун соğuğu жок. Vel gıybe, uşak. Uşak ayınga kirip ketүү, bul orozonun soğuğun jokko çıkarat. Bul işler azırkı aytılıp atkan 5 nerseçi. Orozodon tышкары деле İslamda aram. Orozoz jok кезде деле бул aram. Ha biri orozodu al orozonun soğuğunu da jokko çıkarıp taşladı. Birincisi жалған айту, ikincisi uşak ayın, üçüncüsü çağımçılık, dördüncüsü жалған ant içүү, karganu. Өлкөтейин Кудай урсун ан урсун дегендер. Жалгандан. Beşincisi şahvat menen kızıgıp biröөгө кароо назарсы. Şol 5 nerse orozalar adamdın orozosун soğuğun jokko çıkarат. Munun birincisi жалған adamdın tili bolуп атат. Бұл тил менен боло турган нерсе жалган. Демек орозодо соңуңузду жоготуп коюшуңуз мүмкүн моно тилдин айынан артынан. Тилдин айынан орозоңуздун эрте менен кечке чейинки тек гана ачкалыгыңыз эле калат, башка эчтеке калбайт. Соогу жок. Демек тилди сакташыбыз керек. Ушак айың бул да тилдики. Çağımçılık bu da tildiki. Vel yeminul kezibe жалған ант içip karganu bu da tildiki. Beşöğüdün törtöğüsü tildiki. Ahırkı beşinci ve nazarı bir şahvatin. Şahvat menen biröөгө karao nazar salуу. Делебесин козгоп жебере тургандай кылып назар салуу. Дүүлүктүрүп жебере тургандай кылып назар салуу, biröөгө тиктеп. Бұл орозоңуздун соğuğu жокко чыгарат. Орозонун соğuğун 5 нерсе жокко чыгарса, анын бирөөсү көздүкү болуп атат да, төртөөсү тилдики болуп атат. Сиз эми көрө бериңиз, бизге бале каяктан келет экен. Тилди сактаганда бир эле мындай жалгандан, ушак айымдан, чагымчылыктан, жалган анттан, каргануудан эле эмес, бекер сөздөн да сакташ. Bekir söz, жаман сөгүнүп сүйлөө, бирөөдү иринжитип капа кыла турган сөздөр, ашыкча эле бирөө менен кара талаш, өзүн көрсөтүш үчүн сүйлөө, булардын бардыгы орозодо токтолуш керек. Болбосо орозоңду соңун жоготкондордун ичине кирет. Demek orozodо tilingizge de orozo olsun. Dayardanыңыз. Tilingizde orozo tutsun, saktanıp orozo boyu Allah'ını zikir kılınız. Oşonçeli adam süylögüz gelse zikir kılsın. Oşonçeli oğuzu bolboy süylögüz gelip öyle baratsa Kur'an okusun. Taza bolboy baratsa Allah'ın oluktasın, davat kılsın. Бұл тілден орозосы. Мұсылман бір туғандар, Құдайым бұйырса мындан ары біздің сабақтар, баяндар, жолығушулар şu Azhari KG медиа порталында болмақшы. Кезекке жолыққанға чейін сақ саламатты болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.